Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association mentakasngi ka arpunyo tarik naila rajar pesau. Kala ai ka jingkit bok kit riang ki samla bat ki hybrid ki ban mi khmat ka district ban le yashimenta ha ka 39 State Badminton Championship rajar pesau. Ka ban salong ha indoor sports hall Nehu Maulai nadu ka arpu pra tarik hadu ka live way tarik menta ubanai. Hakani kasngi le don lang uba HS Dingdo President Southwest Khasi Hills District Badminton Association ki coach manager ringkat ki kemi ki kpa ki balawan ban senran bat aimen siam ki khun shwabakin mi na mau kerwan ka association hakani ka kenti bamenta kala pha hadu ar phnyungut ki nong yelek kai ki ban yashimenta ha ka state championship kentup nadu ki under 13 16 17 19 bat ki senior Kepada state championship jumpa lagi kena lagi kategori berpair ni sementara di hari ni kenti meminta ni so kemen nadu kata man kawai pegawai kategori nadu ke under 13 under 15 under 17 under 19 bat kunjur ki senior hingga download ki no sementara di watlah kadang dai kasin ke maningkong dan dapun kini ki players ki jongi dia meringan ni dan dai ka long kum shibenta ru ka experience nam ta jongki di don ru aga jing sisa kata ka jing pen kre na kementa kene kan Meghalaya Games kapan wan kepala bandai hok nai Januari jong neus nam pan wan di lesi na ka tournament ka long ka experience nam ta ni na ki jongi badha ka ju kapur na ka liang ka association ki don ka jingmut ba wat hadin bagi lawan nak ada tournament ru kumban pen kre nam ta tegas nak ta Meghalaya Games ngin sab nak liang district sport officer ru ulang pular ini ban yo coach so kemen haba ya dai berkata yang ngin sayo ki coach ki pabiang ban pen kre su nak ta Meghalaya Games Kila datang ni ke disiplin yang nak ban bat tapi aku lagi pun disiplin mo long si posting di hampir kenal bakal disiplin yang fi ya kapor pilih mendiang kemar berkentan dia ada ki jaka ki ba ngelabron ke level kami dekat ke state championship dan disiplin ke punctuality yang regular yang fi kadi keberan kam tes simpat nak beli di kemenangan saya sok leg dengan keben leg dengan fighting spirit bat barbor kita pikir di mana yang fi karena bisa rekam keren iki pasial ki personal ki kamera menjadi kena baik dan lain gitu yang fi la pinong hakabam kan di hati ikut jipia ni akan guna bentar tindak ini juga sintak anggota betul berisut keren paling cuma hai dekat boram dekat akar balik langi long ginang job lagi ginang rem bro Ndrei apa balik sabar nanti langsung pagi nanti nggak keng guna pilong ginang job ya sudah sampai cukup boleh